Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam jama'a kulu mataran wa mataga mai arawan ya fo sinare no Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah mun kuni kai misalan application bambata ne kan bai kulkan wanda seller beri ne gan garara mace application yo fo dai no inkici WhatsApp. Jirbai to ka saran go di kan WhatsApp ko go bore lambe bloquer dai no dinne ni WhatsApp fera mi bloquer. To di a ari go ba zan por bo biyan isigi be dalil kan go gana WhatsApp ko ngai wan lamba idin bloke wadi magani ne on kuni ka im fatti kayni mte bayan borese boram dai dalile hare kan gana no wan WhatsApp ko ima bloke do wasi har sintina dai preme ha kan gana no wan WhatsApp ko ima lamba bloke ka so WhatsApp fer ko ne inkici ninkan go goida GB WhatsApp wala gol WhatsApp FM WhatsApp hare de kan himde ade WhatsApp kulkan di gonda na la fodara po wala fo ikulu GB WhatsApp falan ka deno zambar fo dire se GB WhatsApp e koyme da gol WhatsApp wal FM WhatsApp email hala i hannano to wadi yan kulu ila lano WhatsApp GB falan ka deno modify application yanno sintanana i hinkanta boram soboy ko dun wala im soboy ko report im soboy ko report WhatsApp odo msabai kwandin wani kara msabai kwa kena ifo na yine zami tindiga msabai kwandin kara danga msabai ne kwa kena sala kene filana bo ta yatina wote yatina alal misali zami tindaga ya mon kuma mat kayiti danga dai msabai kwa kene filana wo yatina wote to an ci report di jama sabai kin wala lamba report wasapo agin lamba dabu matano jama te ke kwa kin wani report i borbo ba kun gondi fur group era hinne saniyamo fotiyamo borfon sende yamen to wadi yangana jama musobe ko kin wana lamba report wadi ngi TikTok ono dama amin wan lamba bloke kande so WhatsApp ferinda okay mashallah har hin zanta mon kici boran wonde wade ndum kam boy kulkan sen message sen ndi boram bloke no dundu bora lamba hinne nim ko nim foti yamen samba se wala bora sende yamo boramo mil lamba bloke amna ngi saba bor wone to wadi yango dalile ra kangana WhatsApp ko min lamba bloke yadi yamono haykuli be ka haykul gonde gon kaide yadi nga ihim ko WhatsApp won kaide be hayka ba da haykas ba diga im goida kangana imsi wana lamba bloke yadi mono aram te research wat kul haykul kam borgo goida zam WhatsApp ya songo be kul kan sellera WhatsApp si goy bora sellera ba se de photo wadi maga aram te research ko ton tan bonse ka har yankan de bonte WhatsApp wara igin ko lamba bloke wone de har yanno de wone de no ci hare kan de bayanga dini te borse de bang WhatsApp ko gin won lamba bloke okay mashallah hadde irkoite no won lamba ina bloke de man bay dalil kanno inshallah aram gunu wana description open bankan fur YouTube wara no gudu wane yo description open ganda wal commentaire sintanara YouTube wana iga gisarense WhatsApp kore lamba da hantumo kan no kokte ise da matkanci ne ko kini ngware me yakin lamba fere se ko inshallah amma wani yo bore kan goga video go YouTube ora ngai no duwane iga WhatsApp wala lamba gisnodin iga hantumo kan den ko kate se report kan ni won WhatsApp lamba bloke no kan gite ise iga ni gisanse no description ora wal binde commentaire sintinara iwan YouTube channel matano ni tek fudi wan YouTube channel ra din ko hinne ma hantum Zarma Tech TV nigdi wan profile kan go iwan TikTok bon ngide no go no da hare to din nigdi video wan ngono te prema inshallah nigno nigi sabanda bene din da hin go gan guna ne gunna kay dan video mayo nim di gan mo commentaire to no ngi kadi no niga nanu nig sabanda lamba da haya inshallah dir ko te inda ko mo TikTok o maka YouTube wana lamba tusuka to kulu iganda commentaire inshallah wisan haya wal bin bakkan gonde lamba agin tese message TikTok ora kine ngba hantumay din de lamba ay gan sampora inshallah yamona igina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dir ko te ndi video akani se munani sa abone ma hantumi se haya kan gonde se mu vida partager won nyak fosine se ngay mom du ko bay wonega im du kana fanda ar won nyak fosina reyno Umar Haruna Zarma Tech TV